bonya for Carlos Ahenkan say wamo say Dr. Bahudu Bamia ne time wasuntu ombetu franka ma ani pipi for no wamo twa ne sa susu dia lawyer ni mapa bi dia tudwa kire mu say eye central to abaton peso wanu su wo kogina pampe se bolgachogo abusuani a Eastern Regional ECGPRO kasamafo de ma ECG eboema ntemu awase a ubedi kwankwansa kire ECG a yebema o cash dwete Penny Quantrefo wada Arc Foundation anu wanu su dia tudwa kire mu sese ye mprache ya wade mentemi nwase ebekọ wiase na bakwa atwa nanan wonse do no emoa abusuan ya fe ye betia sim awani gidie nsem wo black onie kwakukila don't lie when I say I did it wakasa na artist of the year no sesen na VGM ehun sensem ya wo penipa bi dia tudwa kire mu se empempi no wamu aya wamu bo gospel no bo se wonam kuntu ase ne wo tuatua ne wo tuatua bo sa sumesi ne nyumu nko baby a uso won bawie no na wedi kan sinkonia akwawe waya akwamfo a ne hu ani ka se na yase akwe pa nti otu ni nan no nanso anantu anim oni anantu ati wode pe wono ye sinkonia na timsa akwa bibi woni mu wase ni yire jane ya na de na awura ni dedem na ababa wa wekura de wanya ababa wa ye nyina ya maame nsem adwuma wa kwadare wo mu pani wo hene yire gift ante na watwintem ane na momontinsa ni wani ni kunu na wo meja ni wapam ni kunu afifie ni hu nsem bebre maame na kasa nei wode nsem bi ato edwa abusua ensem ya yede abai Usu wa ho akwanya so be kire wadwen wa be fontentan kese ne su Facebook and YouTube search ye Ahenkan 93.3 FM ni capital letters atroya kese udru wanu afaje nchiregu e be kan e dia ma agenche kro no 0594 841044 0894841044 no eye SMS ya be kan dia ma nanumre ma yamfa sedama Jubilee Hospital wonom enekura ye mu sika FM mu Ahenkan fo woti yenkan fiada moso anumre ayeme afia ampofowa mene mame akuya janewa afe abusia gas Kasiebo no ye dwetem ya doso mu atesemu sei Ahenkan FM edidem Mnasha bedwani a wogiram de madesha won motema wes abato mpeso aso eyo ni monyamfo Carlos Ahenkan papa we se unim no a enanu ada ye to aba 2020 wie EMPC no ye ne ye se ye papie mu speaker of parliament na ye pe nipa obetimi adarati ye NDC for minority for the nipa bai na majority for so the nipa bai ye ewie eche na Professor Michael Kwe omo so omo pani tu omo pe abrante abagwen na yabra ye bagwen no o penipa wotu amnika pa awe enkrata se wo papa no Carlos Ahenkan na ni adem papa ono na dan ne baby ware na obusa ne ba ne se ya mansa eni o me ni ana ne ba ne se da wanyi a medwane metu ewo ntokua medwane akwada de odogofo sa ha o papa ne Carlos Ahenkan pa o papa ne Carlos Ahenkan yanye nyama no sese da asamo anyi a metu amrika dwane o be dwane ampa sa papa amrika wakwa parliament no na anya sam ketu abusua ni na ya mfiafia ho se wa huni pa na meka na sam no onimanyafo Carlos Ahenkan dia baba tudwa ya wo kire mu se Ghana mampani abedi eche Dr. Alhaji Mahamudu Baomia ewom se onu ayi ni ti se wo betu franka dia ma amanyokuo no na wanyankofo bebre nso agya wo maka ya akire no ani tiriman dada te se ka akire enti ene onamwaniti Ewradia se dia dandanto ani na waso no dia wo ka che ni play nya play fa se ne brenson
ne bre enso yent wompa baabi ntina Dr. Alhaji Mamdu Bamia mpa baabi ntino na MPP fo nyoma de wotoa ne samso biemu anu wo kirem se party no se baabi akwa akoduro no wo mu hia nipo betimi atu franka ya beka party na bomu na ye ka franka tufu akrampo a enya de party ni nko ape de ayoman no kofo man na mokwakoto aba no pe eni ejina so de yinipo betu franka enu ni ejina so de franka kurafo enu nti se koye NPP fo nko akono de a o eni nko metimi afa baomia nanso enya NPP fo nko na wagan ha nye be hia ndisi fo so vote yenya CPP fo vote yenya PPP fo vote gum fo betu bi akradonko GFP fo betu bi nti e wo se yinipa dodo no bepa na sem Ghana fo nya bedo no enu nti no waka se Dr. Alhaji Mahmudu Bamia se ni di no enya de enchi nim eyenkwan anka yetayo o ka na Ghana fo se twa afecho Bamia ben digital no wanim eba no se economy a wabo F9 wo school na ka no wanka Ghana fo mpa Bamia di atie ewo krom ha enu nti no waka se ye po bi di na agina simpie no so a enya Dr. Alhaji Mahmudu Bamia no obi Kasiebo Ghana has say you Mahmudu Bamia only president of Ghana hanamoda asana the political life ahende no only akona so we hwem koka there be the time no so the time no so the church say one more moto abananka sanka ye police executives no there are more than 200,000 enya dia we be akata ye twipu bi anaso be kata me mu bi sika no gongo to there no way say MPP delegates omanching at that form they know what they want and they know what they are about omunye omadin say oma betram obi a chon say for hana fa and a different scenario and to be them was Irish muno say ampedi ampa kampa say Alhaji Mahmudu Bamia mean to kan ho asem fi and the fact me to be can respond as what KM money din kasa because me nipa oye me ne ye cruise pa no obi Kasiebo Ghana has say you Mahmudu Bamia only president of Ghana hanamoda asana the political life ahende no only akona so we hwem koka there be the time no so Ahenkan FM Mampani di obetimi aye nanso nya ne time ni nya ne bra ni ekura na MP fo no mo ye Bamia no so no omo nkan hye no so say omo kwa akoto abada delegate tu ahini asi anfo no do so papa omo chen MP fo do mguo no a womo eye ni yodium o ko ne yediwachi o ko na wo de kwa na efom say dwasa amramu tongronwa na abeto dre ewo yenso ye beka wo pa mna sebedwani a wogiram de madesha won motama west abato ampeso so eyonimonyamfo Carlos Ahenkan na ne krakra mu no de tu dwa ya wo bo amane kirebu odo so mu se Ghana mampani abedi ye che Dr. Alhaji Mahmudu Bamia waboa NPP amanyokuo ni pa ebrebi ebrebi di oboa pa esane economics ne animdia wo amamwo ni sikasam ho nti woboa Ghana fo ni MPP amanyokuo ni brebi na sumprempre ya ye katsei wa mwayan emprempre die ye kapa dia Bamia economy no atonsuo manti economic status ni nyina afọ flat police ni bi brofo oso your argument afọ flat sebi pepe nti en waka say omu hia nipa obetimi asesa nioma ani na aboa ma MPP no akọ nanim ho na Ghana economy no so agina yie na MPP akoso adi he ewe krom ha wose wono de ni trimuo na dwunimuo ene nsusu yemu no nipa obetumi atu franka ede amamadwokuo no a delegate fo bedo no Ghana fo nyina bedo no eye onimonyamfo Alan Kwadwo Trematin 16 Vice President Bamia Oboy and Pa Emma he win his election. The elections in Sabok Kanya but at this juncture no so do we need to form one. Bibia or Bia was election no do time no at this juncture aquatia everything aquatia. And then the photo on control Sanyo but unfortunately the wise, educated and intelligent economic prowess or I am already come out with you see your mother church say mama who say mama incompetent. All those things are what aquatia in CC. And this is what train says a or no. That's what they are going to do. Now, so we need to find out and your mind is what person ya. Say the Mahmudu went trust immediately. But Ura Alanchamatin Akachia. Look at what difference Alanchamatin area. We were camp back on we were Alan camp pa. Then you walk in there. Mnasebe Jenia wajiram de Madesia wonom Watama West about one persua so. Onimonyamfo Carlos
Ahenkra ena abusua yete ne nkan. Abusua ya tuwa ensem ne so na ne ye gusu ya kaka ye hunya sem kitwa Frankie Friday nti Kasiebo ne kura no ensem awodro na ewo mu na ye tie my Ghana mu ane ne ye nyina ye ka ye hu bo mu esa infisia 19 bia ne ye bekwa kwaso santen akoto abakokro motipa wa be ye adwuma ye beto aba de yi mampani nya wono nko ye besa so ato aba e de ye mrahye bedwafo nti ye kabi mami ka bia mamu a wo bia agituma ye juma wo maimuo ani egusu wo mu apofri ma na mrantie embi maako nai wo mu sori gina ese kikrim wo mu de wo mu nka o man Ghana hu biem wo matena se asua dia akwo mechi ahwehwe mu ahu se wo mu kuro ne ede ne ho na bibinti na babeka o man Ghana mo nti sa de ebraso ese wo mu so wo mu timi ji wo mu kuro nti Western Togoland wo mu ji wo mu kuro nya sem ketra nam so ema semi kokopie mu ewo eye court dem a wo mu gusu a wo mu defe nsam ni mu a ana kwafo bi sori a wo mu so kire se mampani na na deda kwa na mamu a wo buo na mfa kwa mu enti sa di atete atempo a wo se no sutimi adwuma ntiku yi wo mu ba be ye bia no so aposifo aduwa mu pechi se nkura ya duwa mu kokogina mu asem di bia nkran pumpuni mantem no ensam ni gusu ewo mu na wo lawyer ni a wo gina ye ema sa ni peyi anyina da aye lawyer Victor Adawudu na wadi atudwa kire mu sa wano wapese wo gina samra shebedwani etu akwa gina mra shebedwani ama NDC amayoko no abaton peso so wo akwa gina no so no tie ni dina waya igbeni mapanti wo kwa yidi na chese central town ewo an wo akwa gina ne nkasa mu no wadi tudwa wo chemu se wo ba be pie mu na abaton peso so ne etimamufo ne adehye a wo wo won bedi ni wa dance pa eba ne sembo a won be bo nsem se show pa dia manuo ni nyina ne se wo so no wo so dia no pa na ne aninika wo gibihye anya ne top gusuo na wani adehye ne timamufo a wo na abaton peso so wo mu didi nkomo ene adwane na beba wo mu nyina bo mu die eba ne se wo mu kodi agro a wo mu nyina susu ebo mu die a wose ya na eye fe eye nika wose akoso ama mpompanifo bia ewo obeto ne peso so hu ni kwa no omdom sa trentene ne so na nya asumesi nie wala ya nipa na wodi agro sei wala ya nipa na ne wo wotumu ache sei wose ni nyina na eye omwanwa so no eka ne ho wasu akoye nipa da sani die eni kwansi wo mema na beti so ana me na me yo lawyer ni na me na me yese wose ano kura ne emmoa eni tu be pie mu central town abaton petso so a wasu obon hu modin ye pa wonu wo titie mapa ese sadachi bia de hya wo mu abaton petso ne so wo mu ko mu obom akotro aba eyi no ese won kwamra hye bedwafia wo so titie mapa pa ese mpumtuo adwuma sama eya toba ha e won petso ne so wo beka ni nyina bom ni titru ni buwane wo musu adwuma esemo no waso wonya meye mrahye bedwani nkura ne abrani brani afutuo wotimi to mu bipa na munya ni se mu fesi a ebebo am adwuma sama mo pre hu yatimi akonkan edu asisi wo ba ene obebo no humodi ye pa se central town abaton peso so no empum drama pa enkabom a wo mo pe no wo bia so benya ne de emebu no so no adwuma sam ebegina ye na ne wo bia enya ne ho ne de akoba ne se eto a wo bia nya ho kwan na watimi atu atoni bia amomai Ghana yeso yetimi atu empom. When I get to the constituency, I go around with the people. Some people see me and say, is this the lawyer that we've been talking of? Because when they see me, I go in shops with them, I'm with them, we talk, we chat. And some believe that, we thought this man, he will even eat with us. I eat with most of my people, we sit, and they're like, is this the lawyer? So we thought it's somebody that the aura around him, he cannot come to our level. But we discuss. And more importantly, the youth. They don't have job, but I give them hope. I counsel them. I tell them, look, you know what? Education is the key. Education is what will put you on the same pedestal with the rich man's son. You sit in the same classroom. So let's have hope. And I think that we are getting there to see how we can put our central tongue. Let's rise again, and we look at Ahenkan FM. Abusiani eye lawyer Victor Kwejoga
Adawudu waya krado panya semketua na wa manaso a wie no watuas na wachire se abato mpeso a wodre wa maimani ebi okra bedu wo no emu ade hye nyina wo bia de ne sahye ne demri fam ye atwen aban ama ye nyanso nom aban ye ntimi si ayaresabia ye aban wa ama ya kwante po adedia pasam o wase central to abato mpeso aso entesa wo ba wa otitimamufo ne ade hye a wo ma ye krado pa wo mu so ebi wo mu sem no wo mo bo mo mode se kwan bia so wo betimi epeja kuro no adru ne pompon so entu wose we kura aban ne ba enye mo abia wo mu hia mo akitikiti bi na te se empuntu osusu atimi akwa no wanu se wo mu kura wo ma hyase a wo mo eye wo ma de dada na numu no wadi tudwa wo che se wo man Ghana ade ba ko a eha wo man yi ama mpuntu a ye pese wo man ne santimi nka nyina ne se wose Ghana mpanifo a wo mu di anim ye yi wo ese mpanifo esu kwaya wo mbedi wo mu mpani ye di bra no wo mu hu so ekwaya wo mbefa so ne timamufo ne ade hye kura twetwe nkomo no wose ebi wo wa na mu aye de kura so abomanu ka ho bie ana o mai empumtra ye pen ye nsa entimi enka. There are prominent people from my area, how we can bring all of them to help us, ourselves, so that we start project. Mafikumasi stands out when it comes to water project. We didn't have water. It used to be about 30 years. We used to have Bilharzia, but it's the same citizens, prominent citizens, who came together and now got a water system that was distributed before government even came in. So the people are very determined people who want to do. There's one town, I got there are prominent citizens from there and they are constructing the road. The road is even bigger than what we see in Accra here. So I was telling one of their prominent citizens that when I come, we'll change the name to Bakpa City. It's looking nice. It's looking well. That's how we try to transform our community. And I think it is time to give back, provide that leadership. We won't do it for everything. Others, when you lay the foundation, others will come and build on it. Our challenge is leadership and how to manage our people. Ahenkan FM. Abusiani aye lawyer Victor Kwejoga Adawudu wanunu wojina ese okopiemu central to abatron peso so wose lawyer adwuma no die ogusudi emuntiri nyina wotunti wodi su afedia wo pemra sebedwafo di breni bie na wadie enti wo kodira ama NDC amayoko nti ogusu awosre o ebre no so ade hye awamo ewo central to wo motraba no emano Jenko yanim ewa enureno sia akan Kasiebo no emu freaky funky Friday Kasiebo ni ye ni one by one sa no. I say before mo ni bi kura yi one. Auntie ye ni one to say before mo. Kama de hwehwe ba ku bi aba. Obi anka nchiro kura say before mo hu da. Beka say perfume ni bia. Enti Kasiebo ni yakoni loka. Na obi na bo ne nyum sa adoma chade ne emu egu mu ahoro bebre obi dia enyon to obi dia ya sampaka obi dia ya diye obi abonitrimu poso wo kwa akoku obi akunima ka ho enso nyankopon so ayi a kire obi se asoma sipo abone a wo bo eno no enti nyankopon nam adiyem etimi yi kire asoma si ewodayem anika so mani timi ka kire ni nuane se unua woman na wani kum wo ho no obi nso peso ose wo mo nti wo peso wo kum eku wo maka ho ma na enum eye miensa ya nan a opeso wo kum wo nyina sa kum so ka ho nti dan ho so na chese nyankopon kasa nti obronsam ubonso wo hyehya na adwura gufom sansa nyamema ye gina pinti saka pinti enti adoma chade ndie esu no obia ne de na obi so de kwankwansa agese wa hu na no ya ne meka enkwama no kura mu di na mfa ho kura no a na no ya ne meka nti wo beka ma asam no a mo ka na emfa ho no beka wom na ni nyina akwaso obu na ni di kobo no wani etra nkyere wa want me entrance I just wadi truck akra afam ansa na nkomo na awiem die enti obi dia nso adea na ye konkonsa na konkonsa ne ye wo mu ahudro pa o bibibia ye wone bone ne ye wone papa ho enu nti ECG fo kura tonton sansan boda Europa hwi ka kire Ghana fo nyina se ene usa wuti mantamu bia dano ho konkonsa ni papa o konkonsa papa ni bi dano ho konkonsa papa na fa hwehwemu a obi a wo ka light som wa akwambone so no yuama sutre enti no na ho na ho hwehwia na ho hwehwia ansam
ECG for betwa light nim oh ma betwa ma so patum say yira enti wote ya no afra ECG for am tip of say oh ya me da me nkwankonsa no me di ni nyamim enti ECG for momre na momaji akwa ihu sika anase mombra na ba bia mrada no momfa ne nto pepe mo ma che no pa yie no hu say ECG for nso wo munya sika adi wo mudwuma enti ECG for kasama for wapue mantam ha owura Emmanuel Ham say wo ka kire Ghana fo nyina se uhunu se wo mantam obi ye illegal connection na wotu omhu ebom no mo ba oh nyade ase wo mo ba kwate woto akoyi wama akwaka so anti manu na kan anti asisi adwoa na kan anti atadwoa na kan ana anti osode ana kan dabi wo munyi wo mada wo mo ba hwanso se sika no mekwa akwaji woni pa ne ho no wonso ubenya chefa wo mu o enu de be fa kululu kwan so na de ama wo esansa wo yo oman bapa wo nkonkonsa no eye positive ni bia eye papa ni bia kwankonsa so maka chose obone ne o papa nti papa no bi na ECG for epe no na wo kire mu ma cheju medie so abra obo fori amanfo tra na dwa mu enana pai kire mu se wo amonkofo aninem na ukọ ECG o mashada ate fotuo bi ato ho no mu asa fotuo no wono mu dwumadie nyane se wono mu behwe na obi obeba be yi o masutre illegal connection koso wo baabi u be yi o masutre asa fotuo no mbekom no ma pew sika kakra bi dia ma ho se wabo adwuma pa ana afenso mu bebo ho ban se ho emma asem say ubi aye illegal connection and as a nipa ne fa kwan bi so a also kania enfam na kwan mu obe yi asitia yebeko ni akoye de yebeko akoze ni aye assessment ni aye recovery nti no recovery bia yebeye ewo ho yewo informant compensation bia ye de ma ubenya sa 6% na uka ho atem dasem no na ye kai omanfo omuda so wo sa akwanya na ometimi a report to illegal connection no omunya face kanu asho boko na de fe wo musu ni say we informant so a ye bo ho ban ene aye kan bro ni be ka say we protect your identity enko ban say wa be ka say one say we na illegal na yeyiwama ye dudin ababe trouble ye nyanisa ye was special team revenue protection team ewo ha omo eboa ye ma yitimi yesa exercise ewo be bia ye diduma ewo ye important kasi anti wase asamde wo mu ne se ukodi kwankonsan ye se asamde wo mu no na ye se kwankonsan na eye papa ni bia enye fake counterfeit ni bia ohun papa no krojin original gossip ena wo de ekoma wo munti we di just no se mu ode no mo ba obu o company kese obu ye legal connection ba no se mu bo ECG for form edu ko ti wo mu asutre se ekrimu wata so be ye de unkwa mu be hwehwehwam enkwa da wa bia be bo wo krom ho no eso fam wa na pai se teta tei na fe ba bia agikumo nipa wuti ni kan wono na kasa de ma ECG Electricity Company of Ghana wapue mantam ha owura Emmanuel le mu bia nya eduma oh yes it akwankwasa for the say jai kwankwasa do be koboni mu no Michael say we nya eduma unemployment rate say so better we can go see etimi yom sa committee na ka important bia ye assess ID for edu enu sa no tie ye mu committee ya committee ni mu no obi adena ya kwankwansa fo kuo enti no by all means or the back kwa tena ba bia kwaka nkwa kanso a mu wo committee ni mu no timamufu anyam a enti do munya ni say ya say am kofie bia mu ntana wo monitor 6%. Hey wo dem share sadamo akuya wo say ya word mi koye miti meshe mi koyi miti meshe wo kan and I mess be few more show be like blackbird ni shababy how many say ya I have some baby kit was no mobile ba bebrebe sa no yeah ye inquisitive kakra ye be hwe fi mu
enti kwa ube kwa kwatena kwankwan ni ase edi konkonsa ya baba ya di blow baba ho so no mume enko ni fie no ho we de oni ECG so mu meyi unkyere o se asabude wo mu ne se ya be ma usika bo ataso ye nka ho asam so nkyero bia de na dua sika ko sika ni jai we de blow nya de baba fie gbangba owa he eno de enye ya twam se say ECG for the adwuma ba gogo so be de ECG konkos ye mu odewu onim companies akese esa wa target companies akese no because we breya illegal connections dinu say we target na come top of we see kam odu abusia ya trosam ne so na anasentem ne ekoso wa my god e mu aye hu papa nti yo ba na wo twempena ne wo twempre nyina na wani da hokoda ni titiru ne wamu na tata so san wa hwe ye na adi ku aso poechi aye o ka wasem senie na sentema ye wa akopie mu okumase asantuma ntemedume de opos ni pa broken heart achi no wa fatu na wato ne po maku nsia abesiri wadi pedue mutim krana na wato anana mu onse do ye nkan wie yo ye guso ye kasa nsem na anokura nia wato anana mu onse do ne best friend adafo pad betu joje mu say sem no de gofo de hye na se ne ye de sem ne hye no wo wase want to asenti self respect must appear ye guso ye kasa nsem no na enkran pumpuni mantem so biesi wo ama mpo de awafo wase awade no wanwa na okoka yes I do no wantimi nya biem enti be ma so mje wo kawa be ma se menti ase wano so se kan twetwa tim krana na wabai wato na mu wase do enene na sensu mpranche baako be ma se wakwa hu se negel yi une kanchuma yi di be ma foforo a picture to ni status into sadia wano so wagene kwafri ni sem blocks wa maso wabai trim kim wato nananum e wonse do akwa ya rewo sempa enam so ema penin kwantre for wada Arc Foundation eya ma me Angela Dwamina Boaje wadi atudwa woche mu se wa man konkro Ghana ya waso ya ahodro wa man mu enti ya waso ya bia wa mo ya pawom ese niema bia ti sense no wa mo nya hu nkyerɛkyerɛ enko ekyire na yesu yentibie ese wo kwa akɔtwe plan niema bi wo ho ani kwan se wo ye ekoba se wo ye susu na be ma no wado fa kwan bi so a wo so de wo se wo ye nyina ne akyerɛ wo wodi pa akususu a wodi nyamena nsam a wade ani mu ane mpratwe ani mu wo no so asotwe ni nyina ne ade atudwa nti wo kɔ nyina kita to secretary for boys and girls na ne akɔ akra ne wabie mu wo ka akra ne wabie mu na wo kenkan wasenka wasesa na asoya ya pa wo mu no wose wo mutimi hwade wo mu hyehyɛ nyina egu apon so enso ne wo mu so adwuma ade aso wo mu nsa no wo mu de atu baby ane ne efo wo nkwan wo mo ye enkensemi se ye ba ye no mema wo madifo ni nyina na iya twi wo mu nyina so de wo ma famra kwan so ene kura no be ye nsane ma mema ne ma wo mu susu twempna de mra na hye wo mu nsam no wo se be ye nsane de ama wo mu afei so ebebo Ghana de hye wo bibia eho ban ene tu wo besre pasisa ne ma ye ekosue wo se anya ne nwanwa ese na watwi mu kyese eto so saa efsade na koso egusu ekoso akoso penifo a eda wo musra susi wo mabam no wo bia ka wo hwenti wo bia de mra na hyenesam ene ya so yenkoka wo fie no wo mu di akofie wo mu dane nsam no bo na ye pisi pasa enkokosi bebia wo se no ka ho bi na ma eniema bi eti sese ne ekoso enti wo sra pasa eku a wodro ya pa wo mo domestic violence esi wo musra so na de wo mabam no wo mu hwe ese wo madwumadi a wo mu di no betimi ahye mo kena enipa bia wo mu nam kwati kwan so de mra ehye wo musam awade ne pratwe mu nyina no yetimi so atwe wo maso ye pa ye twe wo maso ma so twe no etimi ekọ wo ho wose wo gidi sesa wo mu de sa hyehyɛ ye eye adwuma ene hyehyɛ ye ahodo de wo maso ye no wo mu de ye adwuma sabi onyamena sam ene atutwa sam bi atisei no ato betwa e wo man yi emu. The prevention side of domestic violence and other forms of gender-based violence is almost nil, and we have institutions in charge of that.
but we become so political that we forget that we are a nation made up of social beings. There are institutions in charge of prevention, of provision, of protection, and of fusion. These things are written out in red letters, let me put it that way. But there are some people who have just folded their arms. Who told them that they can settle cases like this when there's so much beating, and tell them to go home and make orders that, don't come near where the person is? It's not their remit to do that. Their remit is to find the evidence, get the person prosecuted, and then make sure that the other institutions of state are also in line in terms of whatever little support they can give. And why we are where we are, because lately we have had so many cases like that where the police are just refusing to do what they know to do as police. Ahenkan FM. Aposifuano wobianka wasem tiane krampo no ba ku na boki hat che no asante mantemi a wo post ni tam ni tuo pepa no wakika sieni gregrege pe maku ensia tim krana na ne girlfriend wo kuni ya enti mami kire mu se ahani amansa ne ekoso na ehu ya hu wo mai mutu abesra so yesu o mo na so no wa mo kika wo mo ho penny kwantrefo a water Ark Foundation annual Angela Jamina Abuaje. Jubilee Hospital se yenkodi dwanwi ansa ne yatia simani dedian semti mamindi Jubilee Hospital for ho dance yan kire wo ko Jubilee Hospital 24/7 doctor fo gina so ntenten pre won kwade ama ba bia yade na apema kodru bia won be wo so ama ba fam e ma ho ato afensu ya bani so unkwa kwasha okukuam ji wayare hwe so a privacy hu hia omuti one more private rooms wonu mu agya wo ya hia agya nyanso okodam wo mpeso obi abehu ntuom ti ja sa wonan na bia ekura to ho a sa usisi na sabia ya wo ya na wo brete so hometuetuo na mpeso obi abehu akodam agya unkwa wo hyemu na agya ya pre wo nkwa de ama wo ama asori akofia asumdwem ti private rooms bi wo ho lab wo ho nti sa peso check wo jonsom wajana mu bibia wo blood group awo dia pese uhunu e wo lab bia no okwa won ba ye dia mo sense laboratory ebi e wo ho pharmacy wo ho no mu enura bommaden antenanta wo ba fa yafu akọ Jubilee Hospital na anasi fo midwives fo ifa omonsa fa yafu no so a ema unropa akwancherepa ya betimi dia wo akwada pa ya ne ho ofe na ne senso ofe na ne se de efe na wo wanwi brom afa so se unim akwani se yafu mo peso hu akwada no ba bia ofiri eba ne nan no sebe afom ye an enkwada ne buo no yafu no wo mudamu a ba bi timi form na ba bi anform ejina ne ma bebre so nti no scan no na obehunu o wahu ultrasound no na obehunu adekura akwada no form wo yamu enti opese ohu se oba no na adwene afom awie ne nsa afom ye ne nan kama bibia oye be ma ye ba eye ultrasound machine na ebe detect ebe kire wonti uko Jubilee Hospital nya fe ne ya kire se kwakwan ho kotwa no bra da bi wo ma hins gu ho a wo mo ede be check scan ede ama counseling unit onti asembu on my confidential nkwate wa bonten doctors fo no sebe omunya konkonsa fo se wasam bia wodi kwa ekoto o manim akosusu ho akire o mama ho akwankire wo counseling unit ho no no nya fe no mo di o ma no chokrodo asumasi wanya ace wanya gono debi eba ne sa na o magu ya a doctor fu adwuma ho fi enti Jubilee Hospital de bi nsi da wo ho ya no mfu akire wo fo ne de ani obeti wudi sisi a obeti register ne se wudi wo asumasi wanya ace na tene enso o mesrawo se Jubilee Hospital ko no wansam bia ode ko counseling unit wo no onte wa bonten da ya beso ano so de ama ho ato wani ya oya prunsuo yi mpe a mesra ko na wo mo ensho eye clinic wo ho diabetes ni hypertension tete wa ko na clinic ankasa wo ho no a won be check wa fiada na se nkene uko ya na patututu ni ya kira diabetes fo no se munidi se munfa maduro ni se na emwa mo kanti won mo aduane papa no mo ton wo mu insurance won mo ankurankura de ni aban de nyina wo mo eje me kira apomuden se achiba no
Wa ma kira kwan e wa chemo dan bo abon kwantempo ne so amantransam so ne so a ene ewu gina wa tu wani a Jubilee Hospital ene ja wonom eda honom tafai enume se wu twam aba se Jubilee ntro no aso ahabam no ene fufuo green and white tibon se ntro na tro kama obi te ka ni wahunu aha ehwa anti akọ na kwaje ayarehwe frempanifoɔ 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 0241 784 na nimpanifoɔ ntwetwe nkomo Jubilee Hospital Ghana de shemamba ensem no ye toa so atiesim Ahenkan FM. Edidamu a abusia abrantia baako a wayi ni ti wa kuro ma ne nwum bia ede. Eni nwum bia ede. My misery boss is somewhere very near. I feel it inside me. I'm feeling very weird. Something like this. But yes, I did this. If you told me I see this black baby, I wouldn't believe you. Obi say, hey, I can't again. I'm see hano. A black sheriff ye na ye taw machi nanso ubeye den a Christopher ya Church of Christ radio obete waye mi yo ni apeja yansa waye mi yo se hia wanwa awobeye wi yo nti ade na yiro ayire papa se Christopher no yada waye mi ye kro ya so ye yada boy ti si ya beye den Eza se bo ane so nyom no se bia oto nyansanyom wa ese Kofi Kinata munti oto nyansanyom a wote e kan wakoma Kwaku Killer akasa VGM Vodafone Ghana Music Awards dia toso aduonu enan eba nyame adoma memenda china ya de hyehya so na ho na ubehu dressing ubati who are you wearing na kwabra ni gira ho toto ne nsa kirem designer na oboni din na ho na obehu wig ya eso blue and red red carpet no so nyansam keto ochena ha amagani amagashi abehu amaga ho na ade ba ko asese obi ani daso artist of the year no artist of the year na make say Christopher yan PSC star daso bi na afa so Black Sharif nso agya dodo no ayada boy ono so ka ho bi nti Black Sharif di atu dwa kirem say ono de Kwaku Killer Kwaku da traveler onim se street obomgu street no so yada ne pa enti obi ahwe ntoma no na wo hwe nimu say enka artist of the year no nensa kan obeda nyame ase ada rastafo na se send your Pentecost for Eden Crat ababonten support PSC star no rastafo no so ose oyada wo mom so support ne pa anti ko beda o mase pa ye na busia wo busa say PSC star ene Black Sharif nkwan wo mo wo artist of the year ni mu anatie pam onim so ono ni case ya solve so oya ni bu afu ani pam enti sa akwade obede pombede ni wom ana Jackie ge ya ne nyom slow de ya ne ho ofei owombi King promise owombi akwasi ata di dade owombi afe jo metal so de kadosh no kwada mi to ya wa fe de is a lamb God who sits upon the throne ebusuan na Kasiebo na new formula ye dru ha se new formula ntia ne ye de pe bia sa ne gya be yo de enti sanko fo mi bubo mu din na so ka artist of the year ne hu bi oti ade ni mu ayire pa ta obi anwom de enti Black Sharif so no dia wo bompa ye se nyame be na dom na artist of the year ne dia ma ne ba ne sa ne wa tro wa shada tro speech wobekwa kwa dankofo ase papa na nkofo bi aboa ne pa na wosanso nya album of the year so a ekano so ede kebeye ne de papa album no so wa release bia toto nyom papa wom ebi na metro no Kwaku da traveler ne de keka ho ebi ede enti album of the year no so ko nya ya nkeno so kebeye ne de pa
Yeah, the villain I never was. Bingo, they show me that they know me post here. I did change me cause share, you know. Yeah, they watch and say album of the year, the villain I never was. Yeah, now take them. Yeah, you know, I mean, what are they think about that category? What are they think about that? I say the villain I never was for take. But if they no give, alhamdulillah. You understand? No be like some feelings no be 70-30 or it be 50-50. Cause some things they from time way. If they plan, we be my plan and they will be gonna 10 car. And to me, no man shock me so. Things no they shock me like that. No man shock me cry. Because every hour is an hour to rebuild or to continue. Until they ever happen to me 1 minute away, the second minute me twice with a big stage no na yakoje. Na ya da ubia se ya ekufi na ya rasta for akoshia na ya Thanksgiving. Adechia na ya yenyom na ya shoot video na ya koye. Ahenkan FM. Now ya dad no. O fall ya adechia na 1 minute was sorry call baby jom. Na unim de wo wanim. Akwa me ya da no na so PSS steady. Hey, Christo ti ya dishi o. Ebe yire se. Ti blacko nie. Ono wa de na kuma mu nsam ato onu. Efia. Ye. Obisam ka ncho so be enyu ayenyu. Be hyesusu aye. Motro mojo de anya o. Oh, meti enya motro mojo. Me say backstage na me declare me stand since I had here. Enti wan makanda. Backstage way. Makanda. O kanda ben. Na man kana menti bi. Oh, makanda. So ye di. O ba so for better. Oh, but black onyumu de. But o say Kwabena Costi. Or say or kind of simple. Not all secular songs are worldly, but all worldly songs are secular. Yes. You know, good. Hey, Kwaku killer the okila na so why me ye so why ye. Why? Azanka killer ye. Kwaku killer ye anka de chana ke de why me ye. The channel my end day. Yeah, the why me ye try. I just say we are Christian you. We are Christian. Ya the why me ye kwa he. But o say ye. So ti kiamfa makela. Mesi wa ye. Ni ade chia mbo wa ye ye nyom no. Sania ade na tie no. Omfam Ebi mse na mwa ebi mse stone boy. That stone boy dey offer nyanwan. Enya dey bin see that. Me mom farmer stone okay. You drew hand here. Mom farmer stone boy. Sa akwa de wagibia stone boy agibia. Oma jijibia ayi kwofo free can promise. Can promise say. Aya na me won say can promise nje mama. Abena CCTV dey bia na ni wa me so. You see, ya ni adi wa ye mi ye. Di da dey so hwe ho. Ti wa ye mi ye ya. Wa ye mi ya se bi die. But your person gospel win. Enti mo fa ma wa ye mi ye. Na nyese wanu so no wu vote. Ba ye de anu. Nye de anu. De be dia ye besu. Abusia ya transa ni so na ebom Vodafone Ghana Music Awards ni semwa ni egusu a ye tese mu se be ba ni se na ensem na ebobo basa na enka ni public relations officer na wada Vodafone Ghana Music Awards na no Yera George Kwe wadi se bia tudwe kire mu se ade bia kana na wo kana na waka nwoso wonim ne waka ntinya afa na obi ba bebisa no ana evidence we na krata ana de be ntina wugina so wo kasa nsem wo se bia ye ho wo ye adwuma wo woda nti awot ye ba be kwasu sei wa ebi ashase asisi nti wonim ne waka na ne waka no wo kire mu se empempi na kwaba ni sei ya na ebi mu ninam kuntu ase wa mu pese wo mu tuetue sika bi wa mu pese wo mu nya nipa no ani madum bi wo bi hu omomobo ene ese ne ye ti aye kan Kristo nti ye ya de hye na ne om di Kristo nti ye ya de hye na wo mu di na mu saa wase pempi nipa ya wo mu da sa suba ye die no eye wo mu a wo mu bo gospel nyame nyom no wo mu a wo mu nkwa se vote mame
wamu entu amu na mu vote mami na mikobi wamu titesa na ebra ne ba beso a na afa wamu di Kristo nti suban sa na wamu di ewemu wase akoba ne sa eya ehadwen ekoba ne sa ya ma Vodafone Ghana Music Awards nanim nyam no eya na ekofom ya tutu na sinti wase sa ne ye no wa besre pa wamu bonya menyom gospel artist no wase we no eya tete atempo etwam kuranti wamu nyai na wamu presi antro abamom ti we no wase abato ani yedi gina so ye to abane ma wa Ghana fo ji wutu mu a wo na wo kro ya antro ma osusu de anene wara. Anytime somebody has tried in one way or the other to manipulate the scheme, it comes from the gospel fraternity. And I'm saying it again. Yes, and they know it, but they will not be able to speak the truth like I do. No. When a person from the gospel fraternity decides to go beyond the public to reach an academy member, it is manipulation. And they did not understand the use of the word influence or even induce. None of them means bribery. Look up the word lobby, look up the word influence, look up the word induce. It has nothing to do with bribery. Seduce. Exactly. Anu wo chire mu nyame nyom no mo de na masie winti wo pese obekọ heaven musam jeme hoshi my gospel win meow ayi meow no mo di ni na musa na jojo ko ewie ni watu na wa chire se when was in sadansa yem kotodwagu fom wasra papa asa wamu bonya menyom no wenya nyamenyum wase bibise nkura no wasa wamu ye truth na wamu sanso ye fair bibia timidem kurugin ma obia hu sade no ne ekonie wamu ye nyamesem koye kuntu ebego ye ase kra no wamu kra so makoye bone ekoba nsa emwa enti wase wa udin wamu bia no kode kope vote ene wo ba so medin wamu vote mame I do not need to have evidence. Which one idea openly, out loud, you can get your people to post it, and it's wrong. Listen, there is nothing wrong, even if God Himself PCS that I do not have a problem. But when you want the space that look, the VGMA organizers are not idiots. They were wise. That is why they give you 3 blocks: board, academy, and public. You understand? And they said, do whatever you want to do with the public. That is why they give that. You can lobby them, implore them, plead with them, beg them. Organdi at all can do it. Shatawale can get his people to vote Saturday. They can all do whatever it is they want to do. Ahenkan FM. Ani onyame wabuano ho. Entubo gospel kura no amoa wo ho a Nyankopon nya de obebo ntu so no ebe emfa no se bia Nyankopon tisruwe waso ochina waye miye o wono na ekọ se enye hu enya de ebi si danie na mmom no eya wo munye ne ese ane ne efata Enuanom hwe tete no ya me aya no kro say aye ye nyom ne dia da nyom no so adru time bi a ya bo party bi ase aware bi ya bo hase chese obi adru certain level bi no hu se nyame aye ni ya wo fra no akwedi ni birthday kwa na me di meni ta ara wa ma say ya chance okay ahun chese baby a say unya adwuma foforo ko baby a waye mi ye chese waye mi ya ayeye Naso was now trying to be Avaga. You Sunday, a questa, mepe, ye pay. Yes, Mamma, I Juma so many years. The time when Black Sheriff was so bad and say, kill a baby, young boy, youngster. Okay, sir, Black Sheriff no more years ahead. Why me? Okay, or more. Yes, Anna. Hey, Charlie. Ebony. Ebony, Yan, maybe a man at Onukra, or who cry a man artist of the year. Okay, I know when I'm sure. Now, I try money panny once. Yeah, because the you one or the other can say me. Tianja, my yame. Say, Yame, so on Shema. Ni din en yan toto ni din asenti wa yem ye be ebe ye yi na nkasa ada no
PCS tabrofo punch lines for the remix sana so remix aba ye be say no foforo share oh we all star afi bia be dane ani okay abusi amayanko ya ni moyen free BGM o na afi ya ntinsi mu ha sei na abusua aware eya depa aware ya de a uhunu so obi aware a wani je se empo tamfo na eware a wani timi jema no so mani trinko onka nche nanim kura no obeka otrim esansa aware de obi wa ne ma no se mo ye ma ye mema obampa se mema be nyini no ma ware awo adwene Africa ha de wa no nti aware ya depa na nkofo bu won mo ma ware na efe pa krom ha omo ma jijijidin na ma Mac Brown nanu a walanchi na yi say oni kun bai be yi brofo no one by one sa as won peka sa as wo be kan so won kan wo ji ba ko to wotem yete papa Maxo na no ne kasa kakra ya won kofo titire bebre omo so mo yire no mo no muku John Dumelo se o se ni na yire akwakoye se ya frɛ no kra so on be kan Ghana ba ho wa try love you come chese hu a na homo anyina sore aware na efe ya director CEO di Ahenkan Kwame Abu ahu ona ne ho kanfo maami Helena awrade e videos ni bu out mitimi hwa sabe 30 na mi hwe nwie chese akono efe aware ni efe ede ba ku so ehunu ya Salinko ane na yire nanu de owo obehu bios we de obey de Salinko konya no he obey de have you TikTok na Salinko na nantu kura wani bi na yasi ya queen wonya obey we he ene Ghana for wo mo beka kan Salinko yiri de no ofo na wo so wa 2017 to 2017 but no wo mo sheda 2020 kono na kofo sheda hu na yire pa to obi obehu Salinko yi bia wo ya da maam ni sanse heavy yankasa machines chire animu so na animu dua na nkasa dadwa efe enti obi anim sa ware no movie ekona nim na so Salinko yo yesini twani otayi akonfo pa se o mse ahimfie koto so na ye chiame ni otumi yinsen kwa asa ma osre Salinko abeka se na yire jan ya manka funny trinko ya sabe oya go bananas oya go gaga chesa adwene nka ya tia fa so ya di enchim hia na ne nyane so se na yire ne kache ne se aware no mutimu no wabre na nka wale de Bible atro se owu enkwa for better for worse na ba ne se na atimi kache kwabra ne se mabre I am fed up to se ne brofo na yire yusu ya se I am fed up mabre aware no wode koto be oba ne papa ni mu se papa na age nsa no na obusa aba ne se enioma ya ukun dia be yanyi na wo baba we gina ho da me pa chama anya ma ha me pa ti aba ne se na fe de wire fed up nti okọ papa ne na so se papa na age nsa no papa no so wo hwe ne ba no a ne ba na fed up ti awade tomu ntwam enti wo so abro mu twa aware nim nyame nim no kura ne obro samati ko otini pem so se bi baka se wote animal kingdom wo hunu hwe aje so obi bon papa tinu ansa na nani aba ne ho so o se aware gya ne de nyame nim no kura ni etete na Kennedy akompre kwa Japan papa ya wo so wo pe president adi wo krom a emabru ni yada no wo so wono na ya wotatie ne nsem bia waka se be ma de ya adwuma be ma de mo ni nko adwuma ho ma de forget man e wadwuma nti wotete saa no a na fe na koma to ne yam se fom ti oye so ne obe ya adwuma enti ene o so wo hodma no ya fra na adwuma we oye milonsu bi ni ade chocolate milk ya mo sachet mu ni konkom oye bi ti ene eno an wo ya na afede na dwen afri oba ne so sesi ya ka se do se adwen no atia sikwam 7 months ni de emu ye oda wo so da ye pa na obenya ge pa dia ware biem pa dia adwen yankopon sha da ne kasa dialect sanya dialect pa dia obua esanse aware atwa na chimpre emono ankasa atene kakanka wo kirechire mu se sani awale ne di na famu no
atenka ne ayipa ware pa sai de onye won hyeda nya biem enu nti won de wo se wo ye bema ya adwuma aware na gu a na betimi aware biem untimi apa ba bi na tena bend me koton ma de ya first na ekunkum mitimi tena se age se dwomfo no bi ka se salinko amani aba me ho so ba otimi ka se my fed up dia reason bi an hyede ne ho so so obeja o papa se ohun ne se ne ba no why fed up because ka se e ko deep a obeba be nya atamfo menzu menya atamfo bi an so wone de hye ne den men ka se madam ayese die nipa hu ye ni nti ye be ka se oh bete bi a hu mu de enya de hye de si so because it happened like a year we go back and forth your coba your can be patch or say you say okay what say me jam adwene no na me move on I mean ade here pa Canada Japan honorable adama salinio president adama mechia da bia was say be ma tem wani nko wadwuma be mindful with your business be 7 months near me ye ma adwene say okay madam ajai me dia ma me mtu anamo me ye ma adwene say me tu anamo na pa me wo ho an obi afre me wo ho we me want we message be free my software ho abanyina ye good I'm a good friend to her ye kasa obi funkum a ye mfa onye se chese sa akoba Ahenkan FM and obi say ye da ne ye mom tuo nkumo obi ti akoma chose ne o kasa madam timi say na akwa na boy feeling girl no na so ana motinti bi akwawi abobo anu ti omu de awi abobo anu ha apapem salinko Ghana apapa wo twasene pa ma ne ho anika ne ho osre pa salinko ena wote ne nka no abusia yem fesi na fe wadin Alomo jata what is anyo no da alomo jata ube kumio alo na video menu reme song nim category no kedi bi koye won kedi alomo jata won alomo jata ngum na me ka no anu ko de mi kam de na be ko janke Brava chombai janke Brava chombai janke bye o ba lam ne ho ge ni hwe danke abusia ya fo adwinkyerɛ mienu miɛnsa bi ɛntoa so na te sɛ yɛnkɔ nti deɛ ne deɛ edi kan so eba ye Fidel Hayford wodi takra de kwasimintin ana wode eba ye wose wosom pade wosom na wosom ni ya bebi abekɔ bi ebedi wechi o enu chi no ne de dan ne de nyina wo kasa wose Edmond Che ezo go pie mu asokwa abato mpeso aso apapai waso MPP amayokɔ ni ye papa pantini branie aso ne braso anya sem ke20 o so wa moto abane man dachi bia wo kosi wa manan mu ewo eyemra shebedwafie na November 4th November 4th no wa mokwa akoto abane sada no ebehuru anya sem ketwa entini dia wode eba ye no evangelist na eje wose wo chia woni monyamfo Japan menu presiding member wada achimansa district ne so anu afe assembly member wa achimodumase wose ni nyuma pa entino wo chia no ene anwumre na ekua boaten ablekuma central aka Dr. Baumia is coming near doing the register enwa na bebe mu wayibo boaten wo so yensa aka wo de no nana mensa wo ba wo de na ba anane Samuel so yensa aka wo de ko mensa pillar 2 oso wo de ne aba bedua sumdwem traffic anche no sama ba Edna ono so ensa yensa aka wo de na kuma Foster wo de no enso aba misko spelele Saka wo de no opanka gin ye say Salinko sorry why the beautiful ones are not yet born. Tiabre sansa beno yet metina me abayiwa manyi abobonufua amanufue still the beautiful ones are not yet aden nti omu na beautiful ones omu guhe they are not yet born nti Salinko beautiful one ye be dey see what fish o say they are not yet born DJ fish I fish Facebook. I was
abusia ye die sie kono dwumedi a wodra na aka nyina ato ato na Freaky Frankie Friday Kasiebo benya ni se biem a age na watwe ebesi wunti wo bompa na wabobi soso ama ye producer wotre fidie nechi echichim na fru ma Facebook live YouTube live for the etumo Bernard Mauli Billyman technician on duty aboafo nka ye nyina no na CPC enko ema wo mena nwumre guys yetena se ye de samle ba ye medin ene mame ekria Janewa mene Afia amperfowa Kasiebo nesi yesi achiamope Yamamumo ne tie Super Super Sub Cement and the Superstar Cement and the CCA. Merci for the contract of